دم خوش تماشاوان چارپل مدیا لسر ناو مالباتا چارپل مدیا سلاو و رزگرتن خو پیشکش و هوی تماشاوان کم ون همی بخیر و سلامت و سرچاواتن بر برنامه چارپل مدیا روزا هفته و هفته شی امی لکور روشا هی روزا هی امی به هفت دورا کنگا شبکن و بنرخینن قاسم سلام بکی اجي سلاوة الحميد تماشاواناتكم هيفيدارم كو امي ايرو روزا خوش ساعتك باش بهورا درباتكم براستي ديستا روزا كردستان جي تركيا جي هر چار پرسه كردستان جي داگرتيه هيفيدارم تماشاوان بوان آگاهی ما و به شیروه ما شخورا سود بگرن و رزه مش تواره هایش تواره روز باش قال تماشاوان في هفته روجوا هری گرم خانه پیواژو انفاز اساسی و پیواژویا کو دست پیکر بو دانوسندن چکدانی نپکه و سلاحدانین و روشا تکلیه وان با گردایه آلیده داجی تکلیه پارتی و رخصتن کردستان آلیه کردستانی دانوسندن وانن هنش بو جواندنا دنگ کردستان یک رژیم یک دنگ کردستان کاربن آبا بکن یانا دوی واردا دانوستاندن هنری دوی چرشوه دا ام دخوازن صحبت خوب بیواریم بدومین باکر بگوان پرچه دنشی بویرو کریارن که هنه لگور درفت و وقت ما من سروانشی لینرنی خو پیشکش بله اساس ککواران مشهور کردستان تشته گرنگ تقاومن یعنی بر سرخبونه واجی بلکی هره جبركو او معاش ومسألة براو برتشيبوني ناف كردارا مهمة قاوا براتنا بن در حسريه اللي كرد بگمان گوهراندن بنگهین هنه که بچه عالی داهره یکی او گنگشه اوی یعنی او انفاز اساسی حیانوها اوی هفته شوی پر گرم ملت لسرد سکنی روژه تبایی اشکال دکر يعني و انفاذ اساس دا چه هبه چتنه به و چه بخوربینه لیخوانه دو مجلسه يعني او کمیسیون دا درباس بو کوری کو هات قبول کرن دو انفاذ اساسی دا برد گوتن بلکه 55,000 6,000 انسان کاربن زندان در کبن جبرکو گرتین لزندانا دورا 400,000 زورترن و کپاسیتا و نیویه يعني كاباسيتي بورا نيف يعني 200,000 وانا اللي بفي ياساكو ابدا قبول كنا بيجن دورا 19-20,000 دكارن زندانا دركبن او تجيبوني وقرتنا زندانا او كتبه يعني كورانا كي زياده باندورا كي سرتنبه هنكي ياسا دا طبيب جرانتر كرن وهنكي نخوش ابدا ممكن شيء دركبن افجيب نهیه کرتیا زندانا آنیز روجبه و نجی عالی سیاسی دا رخصتن سیاسی مخالف و اوه حتی دفجه مخالف برده ما به ارتاق دولت يعني ارتاق اوه حکمته و بخون نرازی بونی خو نشاندان يعني گوتن تیر ناکه یا او یاسا که بره هبو کووید یاساسی دبیجن کو جبر مثلا کووید گلک گرتی و اوه کو انفاز وان هندک مای لمال خود درباز بکن اوه جی یاسای درخستن او جی عالیه که کماسیه گلک انسان بوان گوراندن اوه لهندر بمینه کادمینه مجلسه گوراندن داوی ولی چه بین آنله چه نبین و عالیه پکه و دم پارتی وانا tabi grania her izlede ser evet sekir. Yani Ravşa Abdullah Öcalan ve çabe o berprsyarin PKK berek ku PKK xufas sakiriyam dibêjin resmî wer dibêjin Duran Karkan wan awdixin dibêjin pêvajoş bo domandina çekdanînê ew jî Giridaya Abdullah Öcalan'a yani ev karbe serbest bigere serbest buket karabke leve infaz yasası ve çıkası bandore serbeke neke evet şun ve demajoy da mesela Kurdistan ve mafena tabi ev şuntuna rojaveda yani ev şuntuna kek var
يعني عبد جلان جوابه يعني تدبيجي لكردستان او عاليه كردا اش دگره سل شقيقال دورا ابود گره دورا او جاران گره مخابن شقيقا ويجي في 5 ساله در باسبوینا ویدا وقت مرول درنت هیوی کی کو تسودا کی کرد کردستانی جه بگرن تنه مادام واجبی قانون انفاذ تسپیکر از خوازم چند گوترال سر بی بیجم براستی دوی مرو بیاج شیروی دیسا سیاسی بکه جبر کو هیویه کی کو دم پارتی و درو دوره پککه دانه درو دوره خو یک جیجی او بو اشارت و اشارت دان کو ویج پککه اختیار و نخوش و زیده رازانه وره بردان و خاپاندنه کتونا خاپاندنه کیوا مقابل او بخوجی گلکی هیویا وانشکر دمیجی خو او که خو نشان دان برتکا خو نشان دان لبل تشتكو اجي تعقيب كم تيغوتن كو دناوي مسألة دا اك بارتي جبركو او كسن سرفتو ياتنا قرتن سرفتو هاتنا قرتن جبو او جنكه ناوي انفاز و انفاز پارساخستن عالیه جواکی و سیاسی شیروکی جه اوه اید دو آجی جبركو تيغوتن و ده پکه و دم شخوراب کن پروپاگاندا و شرط مبو او ورن بردان شرط دولتا ترکیه جی او کو حیا سلاح نین تسلیم کرنو و گریلا پکه نین تسلیم نبن او تقاوی نابجن دوردا دیسا دولت بسرکت مربط کاره بوی آوائی بیجه یعنی دپشت ویدا سیاست هیا برا تماشاوان ما بزاندن و دیاره کو دولتا ترکیه یا حکومتا ترکیه سوز دایه در دور خاک و حیای جارک اف پککب آواکیش قولی وان و قاشو تروریزم بداوی نبه دولتا کابه ترور چه نبه بناوه کرده تقاب نای آوتن او مربط کاره بواشی رو بکش خواه دزانم بر پرسیار دمی مجلس ترکیه بیاناتک دا او چه ناوه او روزر اوی گوت که دبیجن داغ فاره دوغردی ترکی وساد بیجن یعنی چیا فاره خلقان چیا مشک خلقان لمقابل افزار مشک جیجه در نکت چیا یعنی برتک آقا نشاندن بوی آوائی مثلا انفاز تابی ایکو دولت ترکی علاقادار که ایرو هات اف انفاز گوراندن یک جه اوه که دولت جزاوی حبسخانه ترکیه دا کپاسیت دورا 245,000 نها سردستی 400,000 حبسچی هنه جبوی یعنی ایکو بردنجی یا المال جزای خو بکشینن حبسا ماله یا جی آواکی هر نه حبسا وکری و بوی آوایی او مسئله وای یعنی مسئله سیاسی ما پشتی مجلس ترکیه کو د ما دهادا وک فرمید جوه ما وی داره تابع دور دا کاوه جبو گورانکاریا قانون بنگهی چی در که به حاله و حیاوی چاخی و پککه چک دینه دانه نه چونکه او که د برنامه پیواجوه دا تشتی قاسی هرچکاس گرتی و بشارتی و نشفاف بجیته تشتی هیوی کرن او که ادنا مهک دم آده سلاح ورن تسلیم کرن ناز بو ری و بازا تسلیم کرنا سلاح آجی دولتا ترکیه و پککه ناو لگاری نکی مازندانه اید دو آجی هیا ایلونه ته گوتن که ویب آواکی گریلای پککه ورن تسلیم ببین پشتی ویجی شخواه مجلس تجواندن بله ارگرد بردا يعني نها براستی ترامپ ويا زندان تركيا نجنها بردا يعني ترامپ هاي كبر خرابه هم وار الشرط مرجع زندان خرابه وهم شي كاباسيتا زندان قالك يعني او قصا زندان قالك تركيا وكردستان اللي قال لك تجي وده زندان اجي حقوقنا وقال لك انسان نقاش وجيانا وان خطر ده هي دبي وارده يعني وقت انفاذ جاشي قانون كدر كبه ما ترسي اجبو فلان كاز نكبه بر يا فتونا كبه يا نظام فلان نكبه بر ابنا حجتي ابن يعني ابي ترامباي بهواكي لازمه براكن يعني بقول
لەگەڵن کو ئەو نەخۆشە لەهۆندر مەربێن سیاسی لەهۆندر بچ ئاوایی دبە براوە پێویستە بێن بەردان یانە لەگەڵ وێنە لێvê demajoyê da nava xelkê da jî meriv li gorê digere ew ke ji ber ku Dem Partiya ji pekike derdora xwe ra ku ev kar û xebat û têkoşîn û ew ê ji bo Kurd û Kurdistanê dikirin bûyî hewayî nava miletê da propaganda ew ê niha nava miletê tikê dibînî dibê me firotin yani ew nizanin ku ji berê da xwin lênirînê wan hebû xwesteka wan hebû ji ber ku nava xelkê da ew dikir yani resmiyan wan dibêjin lê eştê xwe newaye xelkê hêvî dikir ku ji bo Kurd û Kurdistanê ew qasa macerî û kuştin û şehîdbûn û koçberbûn û talan û wêran ji bo Kurd û Kurdistanê bû lê niha ew li xwe dizivirin dibin me fahatin firotanê lê eştê xwe kes nate firotanê berê da lênêrîna wan hebû hebûna wan hebû li ser wî awayê ava bibû ev jî nava xelkê da münaqeşekî gengeşekî gelek zêde û ew ê têkirine li derdorê mer dibîne lê aliyê dilê ew ê heye yani partî û kesên ku ji derve vê ew ê ne û ji rewşê nerazî ne hem ji kiryarên dewletê nerazî ne hem ji apoçiya nerazî ne dibên aberê de hem partî wê partiyên Kurdistanî û aliyên serbixwe kesên ew ê ji hev du ketandîne yani ev danûsandinên navbera partiyên Kurdistanî jî heya niha nekişt encamekî hevkariyekî îtifaqekî heya niha duî warî da nekişt herçend Partiya Welatparêzên Kurdistanê bi vekirî hem bang û hem civînan da zorê dide jî lê heya niha ew nebû yani tiştekî bi ser neket em hêvî dikin ku evan kar û xebatên hevkariya karbin bigîjin encamekî partiyên dinê jî yani dibêjin kuma xwe ber xwe dayîn bifikirin yani bi serê xwe ev partî nikarin gavekî bavêjin lazim e yektî û yekrêziyê ji bo wî kar û xebatê bikin yani ev tiştekî giring e bingehiye ji bo ew ê aliyê dinê ew civînekî ew ê hatkirinê ji bo rêxistinekî şemsiye ya ji sîwan berfire ev dibe partî ya navekî dinê dikarbû lê ve ji aliyê destpêka nû va li Diyarbekirê di roja sempozyonekî hat kirin gelek alî beşdar bûn yani aliyê dîndar bikire heya deverên dinê partî û rêxistinên Kurdistanî beşdar bûn ciwan beşdar bûn ez bi xwe jî beşdarê wê ew ê bûm hefta dinê me em sersekirin lê encamê civînê piçekî hêviya destpêka nû jî şikan yani ewana ji tiştê ku hêvî dikirin di wê çerçevê da nebû ewana îlan kirin gotin em ê civînekî dinê bixwazin pêk bînin lê civînekî wiha yekalî aliyê rêxistinekî va ya jî aliyekî va civandin jî xwane ne rêyekî rast e serkeftî nabe pêwîst e li ser wî hawayê yani partiyên Kurdistanî û ev avayiyên ku hene piçekî ser bifikirin civînekî çawa pêkhatinekî çawa pêk bînin di wê civînê da ê herî balkêş lênêrîna wê bû yani hem bi beşdarbûniya xwe hem peyvê xwe ê Partiya Welatparêzên Kurdistanê bû û heta yani gotara serokê Partiya Welatparêzên Kurdistanê Mustefa yani ji aliyê hemiya va hat pêşwazî kirin û pîroz kirin û ew kirin lê di wê çerçevê da pêwîst e danûsandinekî çêbe û dev jê neyê berdan ji ber ku îro demajoya ku Kurdistan têda diçe pêwîstî bi yekrêzî û yekdengiya Kurdistanê heye bi partiyekî berfira heye bi îtifaqa Kurdistaniya heye duî warî da çi têkeve ser her alî lazim e belê kekwaran yani ê min ez dixwazim hinekî dinê jî basa pêvajoyê bikim hêja werim ser muhalefeta Kurdistanî bi rastî divê her Kurdek di her platformek da ji ber ku mafê netewîyê Kurdistanî pênase bike carek din bîra Kurdistaniya li Bakur bixîne divê wî ji xwe re ferz bike
جوین دبه تلویزیون دبه کنفرانس دبه جبر کو عالیه دمه و پکک هون دزانن يعني چقا پیوندی بخلک کرد را داتینن مسئله دبن مسئله جمهوریتك ديمقراطيك همولاتيا وكهف وتشتوا يعني ديمقراطيك أولوس أبيات في معرف دايم كرد باكورة كردستان رابجة كو لباكورة كردستان تركيا تقريبا نوا 25 مليون كردجي أوانا ملتك ولاتك يوان هي ناوي كردستان ملت الدنيا خودية چم معفي بن دبي ملت كردشي خودية بي معفي بن اويدنا تفرعات يعني ايديولوجينا دين مذهب صنفن اف تفرعات جبو ملت كرد دسبيك دبي اف تثبيت ورا كرن الجوري في تثبيت جي طالب او چاره سري ورا ديار كرن اگر اف تثبيت خلط به و طالب كردا چاره سريا مثلا پرسا كردستان جي جور و خلط دسبيك نها 5 سال نقطه کو سیاست حاکمه کردستان یعنی دم پارتی و PKK کو نه خو فسکریه هیچ به ایدئولوژی بردوام که مثلا کرد مثلا ناب چاره سریا ترکیه کی دموکراتیک داد بینه هم ولاتی کی ترکیه حکاری و هم ولاتی کی ترکیه ادرنی پروبلم آن یک دبیجه ایم ام بویا وای ل نارن ام بیجن ملت کرد ملت دنیای خودی چه مافی به لازمه ملت کردی خودی وی مافی به که مانیل سر آخا خو مافی خوی چاره نصیب درفه ادوان تثبیت علا وقت من بانا تثبیت نکه دوی پیواجه دا و ریا کرداجی شاش بده و کرد ریا خو شاش کن و هرن کevin پی وان طالبین کو براستی ته فایده کی کرد و کردستانی اب آوای چاره سریه کی ماینده تیراتنه جبوی دبی معرف دایم و تثبیت که اید دوا افدر نبسه یعنی بسه حوزات نظام واجی تماشا کرد بیانات اکدابو کو جبو سوریه جی جمهوریتك ديمقراطيك تباريزه يا زيد نتوك ديمقراطيك تشتكي عجبيه نتوك ديمقراطيك أولوس أو نافلت كن بيرانين أبيات دكتورينا عبد الله أوجالانا كود الدنيا دا دنا دكتورين زانيارية دا تشتكي وصلتنا ديمقراطيك أولوسنا يعني تأولوس بي أولوسي ملت بي نه ملت بي يعني أساس معناوي شيء الجور من معناوي يك ملته أردوغان دبي يك ملت أوجالان جي دبي ديمقراطيك أولوس باشا يعني ديمقراطيك أولوس به ملت كرد مينه ملت ترك الكرد مينه ملت دنا الكرد مينه جبوي دبي ام دائمي ويا بين روجا كردستاني الباكور جبر کو براستی مثلا نتوي دورت كن اف خطا اوجالاني مخالفتا تركيا شيء مخالفتا كردستاني جا مخالفتا كردستاني کو خطا كردستاني پاريزه براستی يعني جاليه همي كردستانيا واجيه ناراضي بونه کوجبو چ اف 9 با يا هفكاري ناكن يا يكيتي ناكن وقت تجدر ووالد ريني جبوكو اف 9 با يا هفكاري ناكن تسبب تنه براستي جي دوي وابه لمخابن كا چه هي او جي چقاس پیواجو او جالان دولت تاريخ پیواجو خطا كردستاني جي چما 9 با تكسكن كار ازاحات ايده لوا هدي ديار دبكو هناك جوان امبيجن خطين كردستاني يا ريخسنين كردستاني احتماله جوان يك دو بارتيا تمثيل كاري وان دنا و پیواجو دا تشتكيوات اخافتن هي كسن دنا دانا خو اشكره نكرنا يانجي نف دانا نغوتنا نف دانا لتشتكيوات هي كو دبا احتمالا مازن herkes nahal hevya ve پیواجو کو پشتی PKK خو فرض که گریلا بقدر و الباکوری کردستان براستیجی و قوماندنه نو چه ببین و تشتی نو چه ببین و چخاب که علیه کردستانیا چخاب که علیه کردستانیا او جی بخباتا خطا کردستانیه که جوه گاوا حاضر بین آلترناتیف وان لهمبر آلترناتیف دولت او جالان هبه مخابن نقطه کولین جه دورن هر چقاس PKK و سروک PKK برز او چلیک خباتك واد دن دوماندن ارتقاط جارنا جوين جي چدبن ل او جوين لورد قدن او جارك دن هفكاري كي كردستاني جي درناكه يعني دبي دبرات قدينم بله يا د جملات قدينم يك جي دبي كردستاني ل
دکاربن جبو کاربن دعوا خو ببین ترکیه همی خبره خستن بکن پارتی کی کرد یا شمسیه لازمه اید دواجی دبی هفکاری کی کردستانی چه وج بو مثلا چاره سرکرنا استراتژیکا کرد و کردستان هفکاری کی وقت برکی یا وقت هفکاری کی کردستانی چه و به بوره من درش کر نه ما شربت تکن نورمال اره لتشتكي نا خوازای تشتكي دبي قوتنا کی کردا کبنار هيا دبي اگر حيا زاروك نگري ببك پتك نگري دشير ناده افديا كو وي زاروك يا حيا نگري شير ناده شاب بگونه دجمنه ما هيا سرکرده هيا دجي کرد و کردستان هيا ام کرد اگر نبن یک ام کرد نکاربن داخوازا میکو جنتا و بنیا ما پیکتی ام داخواز نکن و کی مافده ما کس ماف نادمه لازمه ام رشد بن قولی اویفا رشد بن حشک بن سرمان داخواز یکون اینها ام لپیاسه مجد کن اوی کد به دماجو مماجو نها عبدالله جلان بيجا اوتونومي چه نابه فدراسيون حرامه يعني نباشه اوتونومي نباشه دولت نباشه اما چاندی داخوازن چاندی نباشه داخواز چی باشه وقتی تن نخوازین ام بيجن پیواجو و او تشتن باش ورن تشتن باشه و چی بن ولا بلکه من نکشن يعني ما نكشن يعني او آلية كده لآلية كردستاني يعني شفكتن ناي قبول كرن دوی دميدا لازم هم يك بن يك دك بن يك دنگ بن ام كاربن اورغانزاسيون کی سیوانی یا بچن آفید به هفکاری یا او کی چکن آفا بکن که ام خودی داخواز بن وقت ملت خودی داخواز بن ملت کاربن لدور آخو بش بینن این ملت ور بیه و استیای هر یکل مال آخوار یکل جی خون نشتاندی کس وقت دست خون نخب بن کبر کس وقت خو آماده نکو ام یکی تی نکن ام خودی داخواز نبن بگم من تشتکی بدست مناکبه گوهراندن شکلی و شمالی چه بن نتشتکن و یادنه مثلا و اوه دا پکک خوفه سکر لی پکک وک بناوه کنده یا جاوه کنده تمام نچک دار لی وک ارگانیزاسیون خباتا خود دومینه دم پارتی به بدومینه ناوه دم پارتی کاره بگوره بتشتک نمیمه و او خباتو اوه بگوره اور پیشا داخوازم کرد و کردستانی و هرتم آستنگ بن يعني او استنگی و بدومه استنگی را ناوسته لام زمام کرد لام برای فان او کنا شیار بن ام کاربن اگر یک دنگی و یک رزیا خون کاربن آفا بکن ایک هندا بکن ملت کرده ایک هندا بکن امن جبوه لازم رشد بلسر جبوه یکیتی هفکاری اتفاق و رخصنا کی برفره کو کاربه ملت کرد به می پکارتایم خوبا کاربل دورا خوب بینه هم سر بخبتن کک باران جور مرف گلوت کارا بانگه کی لجوان کردستان بکه یعنی براستی اکود 40 سالی 50 سالی وی شر پککی دا بدل مازن دانه جوان کردن yani binave gerilatiye و binave dina şehit bune hatne kuştun hatne katil kirin براستی وانجی گلک ازیتک مزن دیتیه وانجی درسا خوشویستان دیه هم ارینی هر نینی لی خطا کردستانی وک ام بیجن امر جی روز بروز بپیش و امریواند چه دوی بانگامل لخورتن کردابه لکچن کردابه که جارک دن و که ساله هفتهان با آواکی خورتانی دست باویجن وی دوزا کرد و کردستانی و دناف دست و پیادا نهیلن که او بدل دانه او براين واني شهيد بونا السرخوينا وان هناك ورن تجارت بكن ياجي او بدل دانه دسكفتيه وان قرنا اف بدبي البانغا بن او كو خورت كرد كاتشن كرد دست باوجن في دوزه او باواكي ما في واني جملت بونه تيش ملت خورا خودي دركبن ام بخوا حاضرن به هر تجربه خو السياسة دا بشتغرية وامكن ريبري خو او خبات نوجم كن او جوام كن خبات كردستاني جبر بانگا كيم خوش ازكن مثلا پیواجو دا تابي دوی مر باسا ترکیه جيب كبچكي ترکیه براستي هر چقاس دوت ممنها باسا انفاذ قانون انفاذ كر ترکیه خو اثبات كل في درج ملت خورا كو تتشتك ناكز بو كردا يعني تتشتك ياجي او که پکک جوانا زعم نگرنگه او تخوازن دولت اکا بهتروش خورا آواب کن
ادنه جبوكو باز زدنك شستر في مسألة هناك جدنا خدا اوبراسيون كن ونزانن يعني هر هفته الجهه اوبراسيون كن دوجي تقريبا اوبراسيون بنجا ششا چهو پنج هفت شاردار هات دبن چاپ دانه نهات قدر 5-6 کسی جی گرتینه دور داجی اوجی تابع مخالفت سروک مخالفت سروک جهه جار جانا خو نجیوه مثلا چاره سر کرنا پرسا کرد که تایبتی مثلا شهید دایک شهید ترک که نابزیم که چقدر دایک شهید کرد هنه قطنه به دایک شهید ترکا شهید چن سر مزل زارو که خو هر هفته چن وانا یاد کن بس ای کردا دایک وان نزان زارو وان هستی وان لکره مزل وان لکره هیتنه به هزار اوه yani heci mesela çare serkirine ali nijat perestiye var dilmeşandın evciye mukavniye le nabera iktidar muhalefet edacı şaraki iktidar heye le her du alici guhe xwe ser denge kurda dipalinin jiboko kur nekaydin be awaki yani dibem Türkiye sopa xawç li de ali ki var güzel nişandın ali ki vaji dare xwe çoy xwe nişandın دوی دیساجی بارد که و سرمله ما کردستانیا دوی ام هشیار بن به خلق خورا تفگیرک باش آوا بکن خلق خوابین سر مثلا نتوی براستی ملت کرد تایبت وی 45 سال داویدا او بدلک گلک مازندایه حیفه کود سر وی بدل هنک رونین و جارک دن صفره دا ورن دست بکرن دوی اف بدل خویه وی بدل الهف بجون و ناراضیبونا خوبین زمان و تکوشین کردستانی آواب کن. نه لکوره راپور ما فی مروبا سال نوتا دورا 17,000 کرد هاتن شهید کرن و قالك وانا قاتل وان قويا نديار يعني قاتل ديار اصلي يقول نديار جدا بدليل دقرن دقشن işkence كندقشن هنكيام لچوله هاتن دیتن ترمیوان و اوان ل بهزار جوانا ترمیوان جتنه و جیوان تنه و کسن زنه کداوتن چوانه دایک وان شهیدا هفته جاره که خون نشاندان دکن او بخوشی دماجوه دا بصد جاره راست işkence هاتن راست تعدای هاتن راست ظلمی هاتن راست نحقی هاتن حیان واجد دومن دخوازن جی گور زارو که هستی زارو که خوب بینن هستی زارو که خوب بینن دبجه اوی برده کس بحثوا ناکه و yani حیان واجد دومه تراموای که وحال دنیا در نای دیتن yani Türkiye براستی دوی واری دا مثال آویتونه yani وكأبي بهمي واري خبا ناشبت تدري ناشبت حقوقي ناشبت ريباسي دبي أبي دا لقوري وقت ماجي مثلا باشور يعني كت روجافي مثلا باشور جبوش مثلا أمزانن صال يعني وقت رفراندوم أصر خابونه شبو همي الدنيا لهم بري كردار أبو يعني روجة داوية دا کرد ما پیوانتنه رفراندومه جی بکن پشت رفراندومه ایریشکی گلک دجوار هم جالیه دولت میتینکار هم جالیه دولت دنیا با هاتا سر کردستانه و روشا کردستانه دور پیش کرن دیشانین اوکی دا نفت ساندن لی نشکی فت ساندنه کرن و تکلیا همه دولت دنیای را بون رونشتن ام دخوازن تکلیه کرده و بغدای خوش بن yani تشتكي نجبو كردانا تكليه وبرا خوش بن تكليه وهبن حيان هذا خواز بيرنگي ددومه لبان گوراندنن پروژلاتا ناوین بویرن کو چه دبن دزاینا کو پیشروج بکرنه کرنه دوی والدا کردستان دیشا روجابه دا روجابه کی گرم و گرینگ دای و آلی علاقه جی حیانوها دواره موچه و اوه دا وکوه دست خدا گرتنه موچه امه بدن امه ندن امه که مکن امه زده بکن هر ما کرده مجبور دکن هر بغدای بازار موچه بکن که معاش بدن ندن پره بدن ندن افجی هم
بێرەزیەکی لە هەمبەر گەلێک کوردە ملەتێک کوردە هەمژی زۆردانێکی فەتساندنێکی گەلێک زێدەیە دۆ پێر ئەvê hefta vê heftê da Wezîrê Darayî Iraqê ew kir got em da mûçe naşêne jê derbas biye danûsandin li ser wê xêra diya xwe dişand erbêj Kurdan baş e ebû sebeb ku hemî partiyên Kurdistanê piçûk mezin hemê li hev du civiyan enendik yani ew jî aliyê wê xêrê jî ew bû Kurd karbûn li hev du bijvin yani mesela xwe lê ev her ku diçe navbena Kurda û Bexdayê ber bi evê diçe yani dijîtiyê diçe mesela petrolê mesela wê PKK'nên Kurdistanê دوی واری دا yani hem aliye matrisiye hem jî rêya ew jî rêya serxwebûna Kurdistanê jî heye tabi defet çıkasa jêra vebe lê aliye dinê ew ê heye dopêr ew berpirsyarên Amerîka Trump ku bi Sûriye têkildar e behsa wê işte yani behsa hêzên Amerîka li rojhilata navê taybet li Sûriye tenê mesela Daişê ye yani دوی وارد قضیه نتونه امسر کتنه احتمالا وکشینه جیتینه روشوه که افجی کیف ترکاتی نعالیه کی حیاجیه کی که ترک کیف خوشی پیشوازیا به اوه دکن دوی وارد آجی گلو امریکا و آلیه دنه داجه او کر مثلا ساشپی کوانی روشوه که اتفاقا 1916 لسر عثمانیا و دولت عثمانی و اوی هاتبو کرن بوی ساشپیک و از کوردستان هاتبو پرچه کرن yani parve کرن yani bengehê ew bû tenê Lozanê da hat imza kirin yani ittifaq û ji niha pêda dibe em ji derva da ser masê xetên ew ê çê nakin yani ev dema wê bûriye gelo dîwarî da du şîrove hene yek jê em gohrandin li rojhilata navîn naxwazin ku Tirk vîya wa şîrove dikin yani ihtimala mezin lê ihtimalekî dinê gelo em pêwîst e em ew neheqiya ku kiriye em jê vekişin lê giranî şîrovê ku tê kirine em qariş nabin yani ev jî metirsiyekî ye ku Amerîka piştgiriya dewletên mêtînkar ê xweciyî bike Sûriye, Türkiye, İran û Iraq mesela Kurda şûn da bixin di wan wela da ez dixwazim di ser Başûrê Kurdistanê ji ber ku gelek bala min dikişîne bi rastî û ji alîkî ve hem xemgîn dibim hem ji alîkî ve kêfa min tê ji ber ku hûn dizanin yani Kerkûk nehat dagirkirin ji alî Daişê ve seda 5-6 destê Kurdistanê dabû piştî dagirkirina wî û Kurdistaniya Daişê ji Kerkûkê xaneqînê derxist seda not Kurdistan ketbû bin destê îdara Kurdistanê carek din piştî referanduma serxwebûnê piştî heştî şabî û hinek îxaneta navxwe û piştgiriya dewletên dagirker Kerkûk carek din ji destê Kurda derket mixabin xaneqîn jî niha seda dora seda 40-50 nedbin îdara Kurdistanê da ye ez dibêjim belkî ev xeletiyê wa carek din serxwebûna Kurdistanê bixwarabîne ji ber ku tapiyê serxwebûnê niha destê Kurda da ye ewana wî wezîfa xwe pêk anîne eger ku mûçe nêdayên esas sebebên nedayîna mûçe meaşan tê gotin ku rêzdar Serokwezîrê Kurdistanê çû Amerîka hûn dizan deh roj berê teqrîben deh çend roj berê li wê de peyamekî $100 milyar petrol û gazê bi Amerîkayê re hat kirin gelekî hikûmeta merkezî li xwe nexweşanî ez dibêjim ji xwe biçek îşareta wî ye belkî îja tiştê herî balkêş û baş ew e ku hemî partî û rêxistinên Kurdistanê ne ê Kurd tenê ê Kurdistanê mesela 5-6 partiyê Tirkmena û di sê partiyê Asûrî Sûriyaniya hetanî di rêxistinên Ermeniya
حتی ترکمن جبهسی جی ناو دا سردستی 20 پارتی و ریخستن د سروکاتیا برای سروک مسعود برزانی دا جوینا خود چکرن او تورکی گلک کردستانی دانین او تورکی گلک هشکشی لهمبره مرکز حکومتی دانین که قاوادن موک اسپری گوت یعنی اف نخیره باوه خواه اون بی معاشید دن اف دن ناو قانون اساسی دا مافن ملت کرد و کردستانی های ارگر که اون معاشکی البغدای افسرکی یاجی کارمندکی تندرستی بدن چقال سر و فرض به هوقا سر و فرض به فرضه که اون کردستانی بدن یعنی اون نخیره خود دن لوردا تورکی باش او تورکی کردستانی او یک بویی یک ریزی آتیه گرتن یعنی اگر بغداد گاف باش و ناویجه و وک او که یعنی از دبیجم و بخورا بلکی تشتکی باشتر جی بینه هره تام زلال نینه لی ریا سرخابونه جی بدبش برکو کک مسعود برز رزدار مسعود برزانی تورکی گلکی حشکدانی او دوی نابر داجی مافه وانی کوج مافه دستوری ته هانی روزه بکو بغدایی لهمبر دستوری دست کردن و دستور پیکناینن او یاج عالیم واجی آواکی از بجم ارینیه کو همی کردو همی کرد جینا همی کردستانی ناف یک فکر کیدانه اف دو پیش تاوش با کردستانیا براستی جی تشتی باش خرابینه مخواست از بالا تماشاوانا الباشور کردستان بشین سر بدره باشه لی عالیه دنه مثلا ایسال منزانه هل بجارتن لباشور لعراق چد و کرد حیانوها حکمتکی آنو چه نکرن هرچند حکمت هیه حکمتکی نو چه نکرن yani danışanlar wan ev qasa gotin kefxaş û nejikbûnî û ew jî li helenha pêknanin erê bira ne mi goya gava ku pere û birçîbûn hebe tev gîjin hev eja dibên lehevkirina herî xirab ji lehevkirinê çêtir e yani mervê vê dike ev lehevkirina vê civîna ew ê bibe sebebekî ku levkirine berfiratir bike yani bengetir bike leser pirs û pirsgirêkên Kurdistanê avakirina hikûmetê jî bandoreke nîşan bide di warîda merv hêvî dike û pêwîst e Kurd li hember hilbijartina jî li hember ew ê jî piçekî yek rêziya xwe karibin ava bikin li ew jî zehmet e tabî ew ê di warîda mesela ev ê ev prosedûra çekdanînê ew ê winzanin Davutoğlu çû ew ê tabi ne serê xwe çû wek nûnerê Tirkiye dewleta Tirkiye a Kur a devlet Devlet Bahçeli jî wî pîroz kir çû başûr bi hemî aliya û ew ê rarûniştin evana ev bawer dikim ev danûsandina ji bo prosedûra çekdanînê çawa çek bêdanînê li ku bêdanînê çawa wê ew bike Duy warîda bi hemî aliyên Kurdistanê pêwendîdar mesela hem hikûmetê ra û Partiya Demokratik Kurdistan û Yekîtiyê ra rûniştin duy warîda levkirinekî kirin ku û piştê hat jî xwaneyê ew danûsandê wan jî gelek serkeftî û ew e ji bo wê Devlet Bahçeli pîroz kir û hikûmetê ra ew kir yani ev jî aliyekî wîya dinê lê li binya xetê yani başûrê Rojava danûsandinên Ehmedî Şera û İsraîlê jî tên domandin ji ber ku Amerîka mi goya gava dinê dibe ku vekişandina wan jî di rojevê dabe ihtimalek ji ber ku danûsandinê wan û İsraîlê beriya vekişînê û têkiliya wan û Tirkiye û mesela Kurda her danûsandinê dayî Yekîtiya Ewropayê jî ew çend hêzê tundrew ê ser Tirkiye ve wek ew ê kirin yani wek ceza danîn ser wana ji ber ku wana qetlîamekî gelek mezin ji xwe berê li Efrînê kiribûn li hemberê Kurda ji bo ku li Elewiya kirin li ser wê ceza dan wan hem berpirsiyarê wan rêxistina û hem jî ew sê aliyên ew ê yani sê rêxistinên ku tundrewin û ji aliyê Tirkiye ve tên ew kirin wek Sultan Süleyman Şah û Hemzat û Sultan Murad ku ev vana Sultanê ew ê ne navê çi ye Sultanê Osmaniyan e
بوه وگره داینه و همی واری با ترکیه پشکری آواند که و همی جی تروریست گلک تندروی حشکن لامبر نه حقوق نه انسانی نه اوکی وانتنه یا افشی آستانگیه که نه برای سوریه و اروپا و امریکا دو واردا به چهار سر بکن تابع اوکیه و احمد شرا اوه داشته وظیفه باش دانه وانا ترفیه وانا مزن کرنه yani bana berpisyariya wan master kiriye ol Ali Afrinê wan jî hêjî tu jî tê kirin yani lemberê Kurda heyan ha yani safî nebiye lê heyetekî ew ê piştî vê kongra ku ew ê çêbû Qamişlê çêbû a navbena Kurda da heyetekî dopêr çû ew ê Şamê danûstendiran bike لي او هي طبيعي نافي وان هنا اللي بشكيجا بيك او هي ببورة كبورة باران او هي وان هيجي وان قبول نكريه الشارع مهم ان انا بقول يعني بيكاتا هي انا زانم جكيجا بارتي او اوانا جبركو او نزل على الجوري من نزل على بلي زلاله يعني وانا او كريفبرا خسر وبيدنا يعني نه او کنفرانسا کو و باسکر کردان نشان دوانه شان سیاسی نه yani دو واردا او انجام کنگره حیانها بچاوا اتفاق کرن بچاوا لهب کرن و هيتك چاوا او بکن حیانها نزلاله مدخواست کو حیانها زلالتر بونا اتفاق کی هبو لهب کرنه کی هبو انجام و لهب کرنه یک رزیا کردا و بچاوا یا بکن دو واردا نزلالیه که مروی بیتکه کو او کاربن بی واردا هم رای کردا بچکی او بکن آگادار بکن روش دچه اوی دایه اکباران وکوندزانن yani mesela PKK o vek wan tefkirin yacı edbin bandora wandana yani Divan duvara da geleki embejin marif dikaret der hakkı wanda fikri xoy neyni jber derbas ispata derbas bune wan marif kare fikri xobine jber ko gelek carat işte wa kirne imza kirne kağze vala ji imza kirne le tiştek pek naynine yani brasi ev takriben me uni ve pişti پشتگیریا رئیسدار کک مسعود برزانی و هفدیتناوی و مظلوم جنرال مظلوم عبدالله و وردا او کنفرانس قامیشلو گلک کردن دنیا تفکیه خوش کربو هیجی دناوی هیویه دانه لمخابن حیانها جوه کنفرانس او بریاره هاتن داین کوه جه کمیسیون کا مشترک کردن با روجاوای کردستان تمثیل بکه لسوری he eşkerene bu dernek etme. Tav ve navbere da her du ciya ali konferansı xwakirin. Hem NKS konferansa çekir, yek de do toplantıya çekir, hem ji PYD reveberiya xwasar çekirin. PYD u reveberiya xwasar jinav xwe ewkek jî derxistin. Komisyonek derxistin ki wara bi hikûmetê re biaxivin. Bes dibêjin xwedê girabî ev komisyon ne sernavê yani Kürdistan'ı tevdişe. Eva ne siyasiye. Ev ya zeyletlerin problemi hereme ne, problemi askeri ne, nizamçı ne. Tabi vanacı dve dibine emre ve komisyonu da çe. Buna mukabın ev dve disa felek heye, felem dvejin. Vate jotkin bere giysin derva var çejerar ben fel. Feleki disa tkin nefenek, feleki tkin mühim eve ko براستی مترسیه که هیچ چیه هندزانن یعنی مظلوم عبده چند روز بره دسته روز بره به تلویزیون که شمس به نام شمس تیوی رپورتاج کرد و دور دهانی زمان که دمک دریج بو نابروان و ترکادا شرح بو حتی سرکانی و افرینی و گریسپی واندا کرن که دسته داگر کراش قولی وان و ترکیه و لی تقریبا دمه آگربست چه بیه ناوی آگربست دا هم تکلیه و هم ترکیه را روبرو چه بونه هم جی دولایلی یعنی پشت پرده او چه بونه او تیوه معنی که امریکا سر هنک تشتا و تخوازه وان بدل هف کرن
ایکو مترسینه و مترسینه و ایکو گره بالا مبکشینه دیسا بینم سر او بسه حوزه دبیجه گره لسوری جی دموکراتیک اولوس و دموکراتیک جمهوریت چه به یعنی تیوه معنی که اف پیمانا ترکا او جالان و پککه دناف خوادا ترکیه چه دخوازن چه نخوازن ام بیجنه اصلا تشتک نخوازن چه نخوازن لورجی نخوازن ام بیجن دخوازن خلط چیدمه چه نخوازن لورجی نخوازن حتی اشکره دبیجن دشونا که سروکه ما برز او جالان به اسرائیل و فرانسا و امریکا و بریتانیا را تاور دینه به برای خوی ترک را تاور دانین بریار رایه او یا تشتکی خطره براستی یعنی انی خطری روز بروز روجاوای کردستان جید که و روجاوه لحویه کی مه یکو تکیه دولت ترک لوه داره و بسر خوانی کار بم هر تشتن کل بخوازن بکن جبر کو رزدار مسعود برزان جید ناوی کاری دایه امریکا و اسرائیل و فرانسا و بریتانیا جی ناوی کاری دانه و ده هر بیانات خود آجی هری کم باسا کردین روجاوای کردستان اتکن دبیجن گره مافی وان نیوان دا کرن او بخارا هیوی کی تینج مرا اید دو آجی تشتکی دن خطری کی ہے براستی یعنی وان PKK Türkiye biryar dane o az dibêjim kesede jî kabul kiriye Mazlum Ebdê ku wê daxilî nav ordiya bi hinek berpirsiyariya daxilî nav ordiya Sûriye bibin lê tav vê navberê da berpirsiyarekî Amerîka de fazla roj berê bahs kir ku nav çend hefteya da ihtimal li wir şerekî navxweyî derkeve îja ev îşareteka cida işareteka gelekî evtire çıkas rasta çıkas evnîne ji bo wî jî lazim e Kurd ne mümkün be ku hêzê xwe yî çekdarî têxin nav ordiya Sûrî lazim e hazir bin ji bo ereba her roj me heqek di pêşa rojê de wê şerekî wan û ereba çêbibe ez dibêjim yani şerê Kurda û ereba we çêbibe ne kese de û nizanim çi bê divê Kurd ji vî re hazir bin divê Kurdistaniyên her derê dinyayê û her perçê Kurdistanê ji bo ku Kurd li wir mafekî netewî bi dest bixin di nav hişyarîkî dabin û di nav ciddiyetekî dabin. Baş em hatin daviya bername xwe gelek dubare silav û rêzê xwe pêşkêş emî temaşevana dikin heya heftekî dî em ê dîsa li gor rojevê bi hevdûra bin bi xêr û xweşî bimînin. بله تماشاوان هیویدارم برهمدار در باز بو شیروه می ایرو حتی هفته کیدنه بمین خیر و خوشیه دا سلاو و رز بو و توا به هیویا کردستان آزاد و سر بخواه